Memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui ulakumete wodini ya Ikanga Kyatune Kitui cha itheo Cyrus Musyoka niweenda silikali ya Kitui kwisila muvia wa Uiiti na uima wa mwenenthi kumila sanzu na kuweta itumi vamwe cia mitalata ya ila muvia usu unatiiye nikana kumavuta wea matakilati Nduani kana community health volunteers miongo itatu kuma wodini yake. Cyrus anena ke kavindani kalawa kumanana matakilati asu Nduani kuma wodini su ya Ikanga na kunena namo yuluwa uthukumi wo vala waweta kana kuvutwa kwa athukumi asu matanengetwe itumi cia itambia yeu ni kuendeea na kuwa kithito cha matakilati alangi Nduani vala waleana na itambia isu inosiwe ni muvia wa uima vamwe kaunti ya Kitui. Livoti yake mwandiki wa Mavo kuma kaunti ya Kitui Onesmus Talo. MC award Ikanga Kyatune la Kitui cha itheo Cyrus Musyoka kana songo no wakoma na matakilati Nduani kana CHVS kuma wodini su Ikanga vala weta kulea kuyanwe ne tambia muvia wa Uiiti. Silikali na kaunti ya Kitui kwa kumavuta matakilati asu Nduani ana kuma kila Nduani vala wodi yake na kwatio kunoa matakilati miongo itatu kuvutwa vatena kitumi ona kimwe mananengwa ni muvia usu wa Uiiti. Ninyi represent interest ya ndoma Ikanga Kyatune kwa silikali ya kaunti ya Kitui. Lakini mbaitu ni jikala ndika kabinetini ya malon. Wela mekala ndika katika cabinet. Cabinet ni the highest decision making body ya silikali yote. Imalombe na cabinet yake govern. La mwasa kuye wenu maasha kana nikienda kindu ki successful na kisio ni make 10 units per community unit, 10 CHPs per community unit. Adigane molo ekala village. Umeta hata community chao units CU either na 10. Na mwe ozu abudikizwa Cyrus na muvia wa Uiiti silikali ni akaunti ya Kitui maluke sanzu na kuweta mitalata la manati no kana kuunga matakilati asu Nduani wiyani vala weta kana tambia silikali ya akaunti ya Kitui ya kumavuta athukumi pate notice na itumi cia matambia asu no kuendeea na kuwa kithito cha matakilati alange maendeea na wia ayenda muvia usu watokwika mawali kwa athukumi maiviki wane livoti mbe wa silikali kutosila wayo mobau mibango ala yosiwe na undu maundu maku nikie nikena la mana thukumite batwike ni mo terminate wa ni sio tam social service nye kondi si i process no kumita null and void ya kunikie nai baingwa aje yaungamye mundu ya utambite kumwita umunenge enough grounds na reasons cia ungamwaniki Ngino aweta kana matakilati ya Nduani methito mithukuma ya wakuyumisioni cia Nduani na ndivisio cia kuendesha na silikali ni ali kumakwata kwoko vala nthini wa sikala cia toa isonda wa hospitali wekanga na matakilati asu kuma wodini yake wavikiana kumanenge tovuti twa kuthukuma ila meotwa isimu ya water nzemwe kumathangazi vala aweta kana ni muisio munene Nduani ila matakilati asu manathukuma kwa kila aweta yu wendo kethia ndua isu itena matakilati pale yapi kwa kinu ni the county government of Kitui makoa the community health promoters or more ene kwa ene andama ne 14 umiana udamata vije niki mumwa na azwala umia watu wa 10 wenda no ana umia ni mama ne community favorites ni mama ne wata in that community ama jambe ya infights na community na alangi kumi megara Matiwa. CHVS nika athukuma. So nika athukuma. Senungona something should be done and done urgently. Nika the whole issue ya CHVS. Eko sungwa. Mwitu na tumela meku in our villages. Mathukuma uyosu anemo matakilati asu na alama nonga msowiyani maiweta kana minane nguitumisia kuvutwa na kwenda gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makao Malombe ethukise kiyocho na kumatunga wiyani gavana atu consider andwala manumi nikwita ne athukumi netena atethesia community ciana nicinetu wate chambia weya uu na ciana nicieche kwitwa aka aito ni manasia ya misi na kwandu wa kumasomethia na kuthiku kumanenge nutrition na kumasomethia ndimelete kwikala
ni mecho sia ya muti aka ingi yuma sia ya hospitali Yatakwa ndinasa leo katika reporting na tikitabua ni sub county PHO atuiye reporting no yemo mwasiasia indi twende ni twamanyie kana mo tano wekela choma atumiye ndi tikela teneka nundu mundu wachunga mwe yani onoka ni kamuthu munga mwe yani no munenga notice indi tiane ngo notice kubikabu nitwonga miswe na tuyanda wekela chende ye na muno alama numiswe katika Ikanga Kyatune ward nitinonewe tenendiwa Yatakwa nendiwa na ala majority manumiswe nendiwa kwa ithe twina vevota ndiwa nundu ithe mundu ndena mume na ndena bandu kuthukuma balona athukumane bu na achuka achunga mwana ndonengo notice kuri ithe nitinonyete kwa undu utailete kwa unga bana nethukise kiyo chitu tandu mekanga Kyatune ward undu tinolangilo tinelo wanithi amio na atumiji Ripoti Blingo Movo Motongo TV kuma kaunti ya Kitui Neta Onesmus Chalo.